Nermin Sulejmanović me je juče prvo brutalno pretukao, a onda me ubio hicem u glavu. Zvala sam se Nizam Hećimović i bila sam nevenčana supruga Nermina Sulejmanovića i ovo je moja tužna priča. Čovek sa kojim sam svojevremeno delila život, prvo me je zverski pretukao, ostavivši me unakaženu i krvavu. Ali to mu izgleda nije bilo dovoljno. Bez trunke sažaljenja, ispalio je smrtonosni hitac pravu moju glavu, sada sam samo još jedna žrtva u statistici nasilja. Naša ćerka je bila svedok tog užasa. Ubica je dete ostavio u lokvi krvi i bezdušno otišao. Dok sam pokušavala da izgovorim posljednje reči, obuzeli su me strah i očaj. Samo nekoliko trenutaka kasnije izdahula sam. Bila sam majka, sestra, prijateljica. Iako sam ga više puta prijavljivala za nasilje, posljednji put pre samo 3 dana, nisam dobila zaštitu. Sistem koji je trebao da zaštiti žene izložene nasilju je zakazao, ubica je saznao za moje prijave i to je bilo dovoljno da mi oduzme život. Njegova brutalnost šokirala je ceo svijet, prebio me je do neprepoznatljivosti, a onda me naterao da molim za život. Bila sam krvava, slomljena od udaraca, ali to ga nije sprečilo. Hladnokrvno me je upucao, a onda pobegao sa mesta zločina, ali je nastavio da se oglašava na Instagramu, pokušavajući da opravda svoje nasilje rečima da je to uradio zbog moje prijave zbog par šamara. Međutim, ono što se ne može opravdati jeste da je sistem u Bosni koji bi trebalo da stavi pod kontrolu nasilnike i zaštiti žrtve, propao. I pored toga što je Nermin više puta privođen zbog tuča i nasilja, sud je odbio da mi izrekne zabranu prilaska. Ubio je mene, majku njegovog deteta. Ovo nije samo moja tragedija, već je priča o svim ženama koje trpe nasilje, a sistem im ne pruža zaštitu. Zašto nije bilo reagovanja na moje prijave, posebno s obzirom na zločinačku prošlost počinioca? Ko je odgovoran za ovaj propust da me zaštiti kao žrtva? Moj poziv policiji trebalo je da označi kraj tog užasa. Umesto toga, sistemska greška me je koštala života. Još više zabrinjava to što je Nermin imao kriminalnu prošlost i već je osuđivan za razna krivična dela. Iako bi u normalnoj državi već bio iza rešetaka, Bosna i Hercegovina nije takva država. Sistem je zakazao, i to na najtragičniji mogući način. Ako ste protiv nasilja nad ženama, podelite ovaj video sa porodicom i prijateljima.